ये नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय न थगु नेन्याकगु जन्म जयन्ती अर्थात् हिरक महोत्सव हंगुदु हिरक महोत्सव याचोले जुगु च्याचोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेशी उत्पादन व रोजगारी थकागु श्रम यागु संस्कृतिय सम्मान नाप शिवबान व शिलबान नागरिक तयारियाना राष्ट्रिय एकतायत सुदृढ यागु पाके पाठ्यक्रम व पठन पाठन केन्द्रित जिमागु धारणा त्यादिल ज्याचोले राष्ट्रपति पौडेल स्कुल या फुलापी बोमिलिसे स्कुल या विकास यागु नीति योगदान ब्याति पिन्त सम्मान यानादि गोखा भाषा आयोगका सदस्य माननीय श्री जी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आफ्नो सम्मान र हार्दिक अनुरोध गर्दछु।